Shosho Kazi, welcome back to Speaker Nawe. I'm still Poetela DJ. So today ngifuna senze album review kaKhuzani uKhuba la. So i-album bekadilindile ka 2025 iphume ngomhla ka 21 November. Inama record 21, so I think abantu abaningi bazothatha isikhathi ukuthi beyihlaziye mhlambe benze i-review, but ngifuna senze namhlanje ngusu edrophe ngalo because sasenze i-album kaKhuba i-review album kaKhuba last year and ama numbers ayehanga lendlela because abantu abaningi babe acceptile, but sengizwile ingoma ezimbalwa because iziningi zu21, so I think maybe ngizwe ingoma ezu15, but I think senga decide ukuthi I think ama Red Nation azoshaya uvalo because i-album inengoma eningi ehlangene. Ngiyazi ama Red Nation umthandeni akakhiphi ubekhiphe EP, so salindile le. So mina ngizoba compare because mina angithatha ihlangothi mina, so ezaKhuba ezikamthandeni mina nje ngimela isiphakathini, but I know ingoma ngizwile ngathi ingoma iyabalance. Ngizoqala nje ngehloko lesana because ngeke ngabona lapha ku Facebook ngathi isatrend abantu abaningi ba complain abathi noKhuba i-album cover yakhe actually bathi ayikho creative because bathi kuphinda into eyodwa, but ke mina I don't think ibale ngalo ndlela into ehloko ne-art cover because into esifuna kakhulu sifuna ingoma nengoma ehlangene sabalandeli bamaskandi. So I think ke mina ngihappy album cover because iyabonakala ukuthi ushintshile impahla nendawo ede kuyona ke mhlambe ke sesingaqala mhlawumbe abantu abama creative lapha i-design yakhe, but ke mina angikho lapha into engikhona kakhulu ingoma lapha. So sikhona ingoma ezinohlonze nje ezimbalo engizwile kwamanje, khona ekhuluma ngomjolo, sikhona lezi ngoma eziserious. I think i-album yakhe isirious, but kwa lezi ngoma lezo umsizwa, lezi ngoma zokutalabhana lezo kuyizona ezivamise uku-attract abantu bengoma leyo ayikhona lapha ngoma engizwile lapha ngathi I know uBlue Nation lapha uthe ukuthi ubatalabha lapha ngoswazi. So leyo ngoma ngithande kakhulu because inomsizwa iyona lento uMaskandi sithanda kakhulu, into yokubhifa lento yobusizwa because uMaskandi abantu abaningi ba-attract kanjalo. So ikhona ingoma lapha ibizwa inkungu kakhulu lapha uthi uKhuba unzima ufana nenkungu. Siyazi inkungu masikhasa phansi ukuthi sesukunzima ufana umuntu ohambayo la, but indlela uyibonile. So I think mhlawumbe uzama usho lokho ukuthi mhlawumbe kulempi yabo ne-Red Nation lapha unzima kakhulu, futhi abala na ngibona indlela basayibona i-direction lapha, but ke bakhona abantu abafeaturishiwe kulo ngoma. Khona umfoka Msezana bese uba khona noThibela lapha ke, and uThibela onesikhamu to ubongela lapha nomunye umuntu oneskill esiphezulu kakhulu. So ukhuphukile futhi nakuleya ngoma lana na enye ingoma nje enohlonze inama minutes amaningi, I think ila ku 12 minutes. So hayi abazodelapha kahle because nayo umfoka Msezana lapha uthola ivisi isikhathi eside lapha ke, and ngithandile ukubona i-feature from i-artist esi-prominent njengoKhuba mhlawumbe ethatha umfoka Msezana emfake lapha. I think lo ngoma leyo izolenda kubantu abaningi abathanda uMaskandi, but sikhona nezinye ingoma lezi ethanda ukuba light ke. There is one song engiyibonile omjolo naye ngithandile, khona enye ingoma ekhuluma ngomama wakhe nobaba wakhe ethi ngelinye ilanga lapha ukuthi no impumelelo yakhe yafika abazali bakhe bengasekho emhlabeni lapha. So lapho uKhuba bezama nje ukuchazisa lakhe le story ukuthi abazali bakhe abazange beboneke impumelelo yakhe ke. Angazi ngamjoyina endleleni. I think first time ngizwa ngoKhuba noKhuzani kwaku 2017 or 16, so angazi ukuthi mhlawumbe abazali bakhe bashona nini, but khona enye ingoma ekhuluma ngalo. Khona enye ingoma engizwile ehamba phambili ngama-screams. I think leyo ngoma iyi-hit song igqoka kahle ke lapho ngeke ngayizwa before kuphuma i-album besivele idlala ku YouTube. I think enye ingoma interesting abantu kumele bebheke yona leyo because i-catch ngalendlela nje ukuthi nje uyilalela nje oqala ihlale lapha. I think leyo ngoma izoyenza kakhulu. I think that is the first song ezoyitha i-million mangiyilalela nje album leyo ngoma le outstanding. So nje lapha no, I think this one I know izoba hit ke le, iyona izofika endaweni eningi, but isikhona ezinye ingoma, khona enye ingoma engichazeka kakhulu naye ekuthiwa ithanda mawala lapha. So uthi uKhuba uma uthanda kakhulu indoda izokwala lapha. So uzama uxwayisa labantu abawosisi ukuthi no, indoda ayithandwa kakhulu lapha. Yazi umuntu othandana kakhulu kuyashesha usibanga isidina nami lathi ngilami lapho uKhuba ngiyamvumela lapha. So uthi ingoma indoda moyithanda uyithande nje kahle, but ungabe usuzama wala ngoba indoda izokwala. Indoda ayimfuni umuntu oyithanda kakhulu akho umuntu ozobangela isidina. There is also another song ekhuluma ngomshado lapha, umshado wamafa. Abantu abaningi bazokhumbula uKhuba 2018 uyade ekhipha ijele likhuluma ngomshado ke na. Abantu abaningi leyo ngoma leyo abayifuni idlala emshadweni because naye ngathi crash umshado. Ngiyakhumbula there was one wedding sasiwathendile eMnambithi and uMakoti wethi singayidlala leyo ngoma, umkhwena ukuthi sidlale leyo ngoma, sasilethe sound system because leyo ngoma leyo naye enye ingoma abantu abaningi bathi crash umshado. So
on this album unenye ingoma nayo ngathi kusheshe umshado na umshado wamafa lapha ukuthi no umuntu akafike nento zakhe noma sehamba uzakuphela umshado hambe nento zakho. So I think i-message yaleyo ngoma leyo izoba deep kakhulu, especially abantu abadivosana, abantu abashadile. So I think izohlala enhlizweni zabantu. So nami ngiyithandile lo ngoma leyo because ine-message inesiqi lapha nasamazi ukhuzwa ukhuba uphinde ebe nazo lezo ngoma lezo yabo, ingoma ezinomqondo lapha ke. Khona enye ingoma lapha I think uzabe ucacisa lento ekuyatrenda lapho because abantu abaningi moke waba nemali uDaki uthweleke lapha. So uthi yena akazange ebulale nyoka yonke lempumelelo yakhe yafikele ngokuthi wena wayekhandle esebenza kanzima. Idiphuwe leyo ngezazi kakhulu indaba zakhe, but when it's come to umuntu ohaslisha isikhathi eside maskandi before ithole i-breakthrough, I think ukhuzana nomunye wabo because ngiyakhumbula there was a time I think around 2013 or 2012 angikhumbula, but at that time umgqumeni wengasekho but indidana isekhona lapha. There was a time ngibona ukhuzana eseMaritzburg, there is a community radio station ibizwa uMgungundleve FM ezowenza interview lapha, and wesemarket lapha igqoka brand new ihamba nalezi sizwe zakhe amagidanguma lapha, and wonke umuntu wemidlula le endleleni. So every time angibona ukhuzana ezoperformance ngibona lama numbers, ngivele ngibule lesa sithombe sakuthi nangu lo mjida simidlula lapha emarket lo enganako umuntu. So uhaslisha isikhathi eside. Ngiyakhumbula there was a time u-First Step and Rocks le ya DJ Tiro yathi siloqala lamaskandela liqala lifields uperform, and nakhona uyiperforma ngo6 la ngo7 abantu besafika because babelezama umintroduce kubantu but belo build brand yakhe. So i-breakthrough yakhuzana ibe khona after 2018, but mhlawumbe ubese ku-music more than 5 years. So even mhlawumbe bangathi abanye uthwele, but I think omunye umuntu ohaslisha isikhathi eside lo. So azizomkhulumela indaba zokuthwala, uyena ke waziwa bo indaba zakhe lo. But I think album ihlangene nje mhlawumbe ngayi-right as u-speaker now, I think ngayinikeza mina ngoba ngayilalela konke just to be fair ngayinikeza u8 out of 10. So I think i-Blue Nation izoba happy kakhulu ngama-streams, izoyenza imali eningi kakhulu because inengoma eningi laphana, inengoma eziwu-21 and lo ukhuzane ngesazi ukuthi ukhuzane umunye umuntu ozakabe when it's come to ama-music stream. So I think i-album izoperforma kakhulu ke, and nama-performance because already ama-gig kaDecember ama-gig kade asephumile. So I think ukhuphuke kakhulu ukhuba ke-album. Angifuni ukucompare kakhulu na-last year because album ya-last year I feel like mina behave ngaleyo ndlela, even namanje sekhona ingoma nje eziku-playlist engidlala everyday. So lena i-album nje solid nani, but angifuni ukucompare nale-album ya-last year because I feel ngathi le ya-last year binzima kakhulu, but nawe le ngiyayizwa angisho ukuthi ugejile. I think i-album ishayiwe, so ngizoyivala la i-video yami ingazibindi kakhulu. Ngiyazi ukuthi i-album inengoma eningi kakhulu, mhlawumbe bese ngakhuluma kuze kuphela no20 minutes because iningi content, iziningi ingoma engishiye nami ngisazizule laphana because ziningi zimnandi, but ke ngoba i-YouTube le, ngoba nami idatha yami le yaphela ngizoyivala khona la. Anyway sekhona ku-Twitter ethi speaker nawe, sikhona ku-Facebook si-speaker nawe, ku-TikTok si-speaker nawe, sikhona na ku-Twitch ethi speaker nawe. Awe, we out.